بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وتكفوا توسana salamu jihanu garbakiu haruma ya actualite au kaya dantu zenu ezambao neza husu za habari za situation economique tizamba hauraji juzi shawandu wenju ngo atauma ara hermede bayinu dingar rejezauri ambe abonge arimparauni kemakini dungete bayino kaya ngari gombanao sina wandu ambongo anzau daula haki na halan hodingo nizlandrabo kwa twanda daula haki ekarka huishi anga sina muda banu wananyasi wenji wakawoni saukaya sambina hukumlwa lewinu yani swambishi hakaya mahakama ngajo kawenda omwezi unu wardiwandisa mahakama ndrabo baraizo chau na mziasi hukumla na mwende mamenye mahakama adiminyanya juzi ska clear tumwambiani simwelezani simunisani haruma konti nyindwachi ska hueleza ilona damu wadazahatu wabahatu wanduenza hankli waelewe enjeu hauye deba ya husu ya situation économique tirditsi la se defi ni maopoza wazali mlokomori hauni mlo unubonze ya udeshidano ni se dekrenzima ya presida azali aka ordone wandua huse uraia wakomori amrinza jese gamlase defi ni maopoza wazali ranyi mlonda ali haswa mduyaro ni se dekrenzima rangu azali banga mabadata nsohuzwa hale ya bismillah hata mpaka leo yaroni se dekrenzima ukazali haamrisha wandua huze uraia wa kumori yo defi lanceo sunmanyi wandu wa babu wa Facebook manu mabarata zali nguzuzo tabasainu ngam lance defi simwambia ni clear net ukayanga wandu wa huliziwa passport uraia wa hatu
Pasiporo ya Komoro mahamisat. Ngabo wabe hawajara nuvelewa. Zinji ziblokewa nyinyi kama lazimu munkiwa. Bono. Zinu nyinyi kaya lazimu mkaze pasiporo zinu aka nyinyi wanu mtawao jao nyinyi wanu mafia ngabo za blokewa. Ngabo wanduko warenuvelewa ze. Iyo tofauti haukeka mdu arenuvelewa yabo hasa huliziwa owa huzamba shangamla se defibana ni wandu wa Facebook maopoza wazali ni wandu mloko mori babuhe mdu mzima rekazali rekarangu 2016 ujabana udoronisa dekre nzima ya presida zali ya uhuza uraya wa Shikomori. Iyo defi gamla se defi borija gamla muna so defi botoja juari gamla so ni defi ni ma opposant marideri wa Shikomori kozot kuf iyo anadorele wane abago kozot kuf ikale unu wabuha wanazijana hau makomori wamewanza daula haki shakwa tuhanza mruvaniwa narame guvaniwa banu narame bomba guvaniwa rahate tunokaja kanti haya shangabo tuhma ukaya watawa miliani intihatu ila fedha nyingi intihatu ila fedha nyingi ila tihaje kwa tukufu ikatiba ntibani hakomori rangu 2009 hata 2016 wahuzi wa pasiporo zaidi haurambe pasiporo zuhimongo minaru na shenda na majana mailini mongo minane des passeports ils à fedha dollars 885 millions 250 000 de dollars yao Shikomori 373 milliards 575 millions 500 000 kabati hatamba toma nzima ya Komori Rdil kazo kayabo ye bija Komori ke tujule ka urendwa wanru wao wabuhe wanru wa mwarimbo wanyao daula haki wakodungoni mwa wanru wadamba kaya watuswaliwa watuzisiwa na uzisiwa na uzisiwa kwa tukufa ukaya ya godo mhonti mwekewe tarehe eka uzisiwa leo wanualio ngartohuzi swama uru sirlio yonde ambao daula haki ani yojokana dhamana yadofanya kontratu yadohuzi siwa heli ya swarifu yanti ihabo ntuelewa wabuhe wandu makadro wandu ambua somo wandu ambua doktori ngaranto daula haki fungwa abure kamranti rakubaliana simikani mfano banu simwambiani banu ikartodo na hadaruzi sebasi ya mishahara ya simu ya Komoro ya hebiji ya Komoro baada rangbar libo simu wane kata ya bija Komoro rendwa wawando ndoji fakhari leo ukihari oma ero wawando sarifu munro wawando ko ngirandimon ko manate kwezi timwambiani ndo akaya nonongu na mbariki afanya hazi tonchaki haparise na tablo waheze dekre rangu 2009 hata 2011 2009 dekre mfukare 2010 dekre nne 2011 dekre sita 2012 dekre tano 2013 dekre tano 2014 dekre sita 2015 dekret Fukare 2016 dekret nzima kwezi hizo 41 dekret
harmemna tablo kama zangalie karjaona ila discours yakauvumua 175 millions de dollars plus de 800 milliards karjayo na kwezi na hiyo yamba par harma discours wa kumorwa milioni mmoja daula mzamani Rais Ahmed Abdullah Mohamed Saba wakozauna koze shangar johamba ngarjohamba koza tukufu ililelewane ilikubaliane reelezane ka vanu hiyo tifoti ya zali kama fanya hazi wandu wandisete baini yote madepite ya zali au madepite wasambina ikililu ngareshelea wandu wao wandu wakabwe ya kete parlementaire waitimizi waibeha na mwesheleondo 2006 abazali arante hezi wandu wakalezi wa mana za heziyo wafungwa pia wafungwaje wapuliwaje na ruziswa kane mahakama chini uongozi wa hezi ya sambi wandu wanega wafungwa wandu wapuliwa hezi habari yuafera hamana wandu wapuli yabu waweza warenge handrabu donc inu de soin an question de mur rema hiyo hashindane narangalie e verite kuza tukufu narangalie kweli leo ngarvumua mapesa yadovumbula mpesa ze decrease parsi wapia hawa mimi ngambo nusia hazo hakaila ya 175 millions de dollars rahakar jayo kesibanu na wotena harambia ukahardi hasinye dekre ya mbadala wa uraia wa fami zuhizine 4000 fami iyo kartuyo na bantena eze 4000 pasore 4000 fami kartuyo fami wanruanga karjawona yabo lo karelewane ukaya bali kweli babili zaha ardini mambia ni kasilmana na basi lance defi ya ujorere ya dekrenzima ya presida azali ya kaya hasinye kana mhuze uranya wa shikomori haya debange ndao hanu abashrafi kati abashrafi ya mrahatando abashrafi ya renga wafungwa chini mweyezi ya doktori klil hapuliwa habewa depite yabo harahatiwa hale amanzo mrasharia ya jana bia tafsiri ya kaya abashrafi ya renga wafungwa hafanya chizimezi mingabi ya bao yende hata haroha na kazi judiciaire ya nyumeni hele depute havotiwa haka depute rahaza leja voto 2016 abashrafi ya depute ya abashrafi ya mrahatano kwesi yosile mahakama ya leo warahatiwa na mahakama la aswili wandu kane mahakama amuradiwa na wandu wanasukuma dilema zati showa mrahata de mahakama hakawa mbuli ya hende kandida wakati hezi ya ikililu havotiwa kandida havotiwa samahani havotiwa depite ya mrahata de zinu de sirikani de mahakama liwa basainu do wakaya do mrahata chini mwongozi wa Dr. Ikililu Dhwanin na rambeze kweli haukaya hindi yenge baada wa mfungu wakana nafasi wa mzi shawa mpulia wamika kaza judiciaire hende depite njamba siparwa njamba kasina samba elori yamba aka 2016 abashrafi nge depite azala uvoto abashrafi nge depite ba hajaka niende depite tena yabo sijemnore ngazala wamuri hawandu yangu ya rahata abashrafi ndo azali haude mahakama ya kaya wakati wa hezi ya Ikililu Dhwanin kwa tukufu
Wadu wamfungua, wamika kazi judiciary, ya nyongoa haitona shaka, yena depite wakati. Watukufu, Richard Alanya nakubaliana. Mimi ngamjibiwa, ngamkubali mahakama afanyishi. Ike udogo wandwa kenso dojo ka banunga sina dhamana. Banunga sina dhamana ngardo kuzisiwa. Bwakomo sisi inti miliari nzima leo wanunga Ufaransa ngotoma kaya ye ticket na hindu ye ticket rongenda na 373 milliards de plus kwezi na abonga bo de krenzima sambiaraba kaya itia 800 milliards plus de 800 milliards ngarechilawe video tabasaim na torats baya ujisa ya tiuzisiwa na rimna sabawa se president yoleson le president zali wandrahe si wandra zali ngardo rengari ibishiye dara hiyo rijokaya kama uduro habanu ngardo zisiwa haina mndado kauha nuangalezo asinyeo nizwe kurejeo hau kama udungu jozisiwa hiyo ndio about democracy hiyo ndio daula haki ya kweli. Kwezi watukufu nakubaliane rete minyanya mratambe kuinashi daula haki abuna mahakama yukaja na kai shadaula haki mrati hukumla haika mrati zanabozahanu maramakana wala msajaja abangenyo wa baba hatu ni wadaza hatu ni mazuki watu to huishia zemali zivumulo obanu inti 1 million inti 1 milliard inti 7 milliards ya telma itowa yenza ikililu esakada inti 7 milliards hefo saudien za haja za sampani wa armavoti wakata ikililu unundo uraia wa hatu swa Komori wakaulizwa wajeni baheze dekreda oniha hakam sisi ndio ngabo za tuoniha ngabo za tuoniha zamani ngabo za tuoniha dokwentswa ili sambia kaurongoza yarivumbulie ze 175 millions de dollars njazona namna tableau la bonono yardara makayo plus de 800 milliards na abo banu ize dekrezauniha ngizo a 373 milliards 575 millions 500 000 de francs comoriens henye kartangani hara usefeza yorendwa yeiswarifulwaje de mabini atoni ani ze dekreza parsiwa yeiswarifulwaje kwezi karukubaliana na tusangani hana ramashe na mjemreleze ra waziri ra presida na mjemreleze ibazo ndemokoliwe mishahara okay ende mishahara très bien yefez abija Komori kaurendwa shahari mwa daula haki na mresi minyanya nezenda babange haba sayu wajuha maluja na wamba na hukumlwa abasanga ndo hukumlwa wala wakaujiwa wasambi afungwa yeheri wametruma hambuyu wanyawe wa paratama hakema na rongo wao ndizo ndoko wa sambinge bala wango na mazina sambinge bala ngwajo kama kandida sambinge bala zaunga zendao ngwa huzawa na zingine maandamano endelea nguna hukumlwa ngwaja ya audition Giyo, clearet. Henye, kansira ile wana kubaliana. Razila, marambianga manzau daula hindi. Beka daula haki ndiyo. Kwezi. Yabange, defio nga mumlasioni ni maopozan. Na mtuangalia rangu azali emta hedekre. Baka pamoka izanzala ka huzara mu hale okay ina mtaida krimito haja 2016
kasongona ngwa kimbo nguhuzo na mroni se dekre izo njoo hawambie mawaziri wa kamndati la uze kamndu hawala laifanya bavuni jozahe chaya mzuka jausu serikali wala kajausu wazali hakazali hawazia abonge muna tutahe dekre azali yasinye yamba na bahuzu wa passport kwezi ikaba jamdu halinuvelewa baadi yabo inji harmaila dekre kaumuliza handani yabo ya kuzado ya mikando kwezi abonge tkandarelewane banu narelewane banu babanu nti uyengevu mimi ngamjibiwa tena kama sambina hukumla zemali zinzonyisho namna za sarifulwa zijula zirumilwa aje abo maudu wanwalone zile ana mawaziri hata sisi masharti ndomisho silone zile hata si masharti ndomisho na ruhusisiwa wala mkaufanya zenye umazayo zibirije mazafanya mrumo yeti problem na ruhusisiwa yabo wajao ngwajodo kauha wanu rahe sisi rahe mandanga jaisa ya mwana nunjo fikiri asinyeo no fikire ngawono bara sambia hukumla hangba jawe na reshele yendo yodenzi ya ukarnyongowe ya iktiswadi ya swarafa ya hensi hatu abongo kwa mana hukumla fikiri na kwa hukumla wakati uja ngujo hukumla mwezo kamga benzi shade umabali ni wakomori mjue erangu 2009 hata leo yeze dekre zaoniha ngizonga mengomine na mweja ima pesa ya mwanjira linga pia ezo pasporonga de pasporonga pia za parcel mo dekre hizo kwa zote kufu zimengomina na shenda na majira melele mengominane afikiri namna yao kwezi iyo era linga wa komori mapsao pia wanjara linga wanjia 885 millions 250 000 de dollars izo ralinga izo miliari majana marara ngomfukare na ndaru na milioni majana matano ngomfukare na tano na zuhijana la Komori 373 milliards 575 millions 500 000 nche reserve ya hangu henye na mahakama evidongiyo sambi hamba kaya parisa hamba banjama pesa 175 millions de dollars kartuzo na banu warmeze de dollars zanjia kartuzo na banu esa 175 millions de dollars de kartuzo na banu harme tableau yo kartona mahala banja plus de 800 milliards kartuo na nabo hazamba wae wote mrubahi wa rais wa daula yakawamakilishwa Komoro wananchi wa hahe wampesa nisimakinisha nimwambie namba wampesa tipara ushahidi amba wampesa na rangule wa nusojo amba rirumia amba ngaruto hirumia sedasani fedha yote ya mishahara yoto jarunde mudola hionti makalma ungal liundu ezewisa miliari ziundu ndaba zitaupano dahu zitapare daba zifanya haukahamba kaya yao sima pesa ya mishahara ezewisa miliari hizo nemba yao ni haze dekrezao ni ha zonsi pia ngizo 373 miliari 575 millions 500 000 yabonye mahakama na mtahe mjue na mtahe
ngari mambiao nika ekamsine video na mrambiye ngarjo mtinaniyo mtukufu bwana Junaidi watukufu ya mahakama ekamsine video ya husuze wisa miliari sambi ambazija ya diarambia ukaya hardi hasinye dekreza saya diko jota pesa mwanajira tena namnambie bayo aboluka handi sohuza namnambie kwezi ngatomora na video hiyo wa ushahidi ushahidi wa uzingara ya uzisoborai woshe video nwenda wa hotsindawe wondawe urongo wonda hotsindawe hema psau ya ajaje izajiri hindi ya uzisiwa ya hewe ya bungar vumbua usitwante ekonomiki basi ya bukarta vumbua projet habitat kwezi ya bukarta vumbua projet habitat mwanzao daula haki shaze kolit samba banura hamu karja sulo hamungu yondi ho jambo ya kera rongoa yentu hiyo kamri اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ngamjo jawda makazonda shoha Mungu ngujama nabo zeni shahidi ngizo zitekrezbarsiwa she sabu she pesa amba lazima yani kianjia zitekrezawni sijulwa abanga kwa tukufu nyakanda nkemle shamwa mbioni wana nyasir shina nao banu kisiasa na rikewandu kubaliza kweli na rikewandu anza hukma mwamba kama ndola haki trebia gejao hakaya wandoka na dhamana wa hukumlao wanualio wajo hukumla yote problem abanga hawa haki ya kweli yenziande ibo kumori watukufu lokayo yuna dhamana ishiliwa la raisi la waziri la directeur abanga haina mnu nake dhamana hisho ya sinyeo kwezi abanga goza tukufu sikatare chele zana bayo yende nungo itao mara basa na mzati fungu na fayata tu hukumla na boju zamana hukumla gujo hukumla malboro mzimba bantu sasa hukwezi gujo hukumla wandunga garanzori juwe yemba bine mahakama wa Parisa yarumilwaje kwezi bwaji sambi bwaji kililu bwaji mamadu na mjeleze kwezi yabonge hautimizi ni wandu mando mwabare abashrafi hatodar me dossier leo yoti leo yamtoar me dossier ndezi yani de mahakama ya kaya imadhamana kana mahakama wakatoa kililu hakaya wa mfungu wampulia wamika kazi judiciaire hende depite avant azalo de pouvoir si juzi nikauda saka urojei shaka depite wambeha depite wamika kazi judiciaire ya nyongo afazrabo katina tonto yabo wanole mahakama leo watu mlibere watu mbaga sina tonto wazamba do wakaya wodo wazamba na banu baishi hapanwa badi huwa hakavamana wa migration haka directeur kwa migration wa suret haka ubeshe wa decret hiyo amri haibeshwa decret ya sinyiwa ni mvua daula haexecute yabo timro ushangaza boma veke abashrafi watimro ushangaza mana huo hakaexecute hatwa daula ya twamuhono ni mvua daula nti arete decret presidentiel hajaha tolo bwana director mwajina katoa kililu harengwa hafungwa
hapuliwa hende depite ya wamra hatsamba kwesi abo wahukumwa hale zabana kumukumu hayeche Allahu alam shaiki akli abo wahukumwa hale hakainde dawa ya kamrenga mfunga de dawa ya sote ekonomikini yode mrenga mfunga ndiyo wampulia ambara tokosyo shabanda abo hankwa kaza judiciaire hakage kaja kana kaza judiciaire kaja kana demande de pite makata no hende azali hojar mes 2016 hahunu abashra finge de pite kamna to saba raile wana raile sana rakubaliana ingaranza uhindi garanzo hadi lefu na msajaji na mrejib iwanzo njia na njia mjomlenga baiche atema opoza mdona pare anji hamjomlenga yareleze ye problem ule wanu hindi mwamba kama ndoda ula haki leonga magoma na kana hizi hukumu lao yabolo nezi wajua kawano kana jana kwa hukumu lao leo ngwajua kama lazima ngwajua hukumu lao magudu bali yeti problem yeti ere shamwani semi rambezo azali yahuza kamdwani sadekre azali yahuza kamjazuhunda kamnauzuhunda yo defi na tizamba kai yeni wanzo ame kinyume na nami na tonji ya mjomika Allah alazim hamjofanye hamjapia ni mrenge yareleze bashi kai hono amjokako wotondo maelezo ndo zibiba cha tuishi zibiza hao kwezi ekati wono ye demande mjorenge mtu sina wajute mdu mimi ye demande na ije ndenge yabo do juhele wana gono wakati na wallahi alazim hiya angarum suafu بحفظ القرآن ميجا من تداولا حق شكاتنا مرا حكم له جنابو لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب malezi mjamdo soma na bajao na bonga ni kinyume ni msoma kwinashi kwezi watukufu tadarelezani akaba nenda wayula basainu da hemna tablo wo kwezi wesim ko pea banda no partage tirditsu undu hatta tunura na tablo kweli titundu relation za hangata ti confirmema kailo kweli kono no ala kulli hal nakubaliane relezane baba nu siasa tizibwi wono rele wakam ngamjeo siasa nyumeni bahina mtahina mna kuinjia ngamwanama ulo Marseille ya bontu mwaledin moroni han parajuz hambabanu mido ishelu rongo wao hodo jikaza karwani sasa hale ukatwazali alafu tuzisa mwanama tuomba siasa ali Muhammadi horongo jani timbara timuzisa mba zamba zokoli rangu azali senate design la toka watu masina ya opposition haina mahalaran dawo atoka babu ni watu gono hamba hen maana kawaida tu babu ni watu abo anatamba banda abo ko dal hu confirme kama ni kusoma na abo tambai bisa santanza sauna razida ngamba ngunzima na tsire ngado do tovada ba henez biza no mnyanya kwenda kufu
shatkanda relezane nyono soti ngara daula haki nanga mimi ngamukaya yabunga na ndisao banu do kawe hakana ngoma na jana gutumla kadhuru adhulumu haishiliwa ekandi hizo zemani zirajai wa silone zoma leo maudu rishiliwa wajone huja waishiliwa uo mwendo wa nyumeni wa swarafa njema na utauhara mazu swarafa za hiyonsi kweza tukufu shabu nyini kamtonda hukumla hakata soware kaine ngurongo ngujamba amumpare madali ngujo paro basi mamadu ngujo paro basi ko ngujwa fungu wapija vanu msiro shemeza Beatuma kama skutima yangu ajorenga mwezi lazima kaya sambingu juhamba ka basi na mumuhire madali nguje pa nyuja madali au nguje pa basi ikililu basi wandopia ngwajo uparwa sefirga mama yako wasi ngwajo uparwa ngweshondo ndo mimsaidie kaja vumula sitikasimu kaja vumula badi ikawa vumula ngwajo uparwa waishiliwa ikakoja paro ya handani chakajo kamda mungu jua site ngwajo uparwa na mahakama yantia skuzima intideba skuzima hakainu deba fanya mahakume hayo samani mfukane na minane bueno mamfukana ya pepre wala ya huyo sidawa ko ya hula dhima ngawa jo vumula wenji na mneso hara shawa basa madali nguta palo kola sambe hakamvumbua harume audition hamba mumu tomusa madali na wandu wenja wavumbua yabo wandu wao ngwa jo hishiliwa ikamwisha makaja parwa tukabo kwa jaishiliwa tukabo kwa nardwa waparwa na mke makini mwa komori baba maka wanzu daula haki tiyo kweza tukufu yabonge njakanda nkemle shazo kare shere zane kamwamba sambia hukumlwa yabonge wardo suwaze tuliati hukumla ngarujua mana kwa si hukumla shangwa ngujo hukumlwa zekolia julo ngarjo juwa fedha irendwa hakala kulli hal panda seta wakabija komor ikaya ngamba ko liba mishahara he fedha komori kaurendwa angamjo ke deba a partir ya heda wayo ngabo zinji joroha abonge na mrenzi opatufu na mrenzo uhara si sirlo bavuni ma Imam Ghazali na ruzisoma uduka roha manu yonde daula haki kama ngamu yanzao shega manzo kaini mrujoru maro anradi waze sinehelilo abonge namke tayari batima biani ze mapesa aparhana harmaze 41 decret zauniha 41 decret shanga bada tsoniha Idris Wambu ngujoje kwa ngabada tsonia ngawaza video sambia kaurongoa yama ngabo decret sinye auquel decret itia 175 millions de dollars neze decret zauniha embabianjia bahi embabianjia hizo decret zauniha ngio 300 ngio 800 amna jezo sambi harongoa hamba ngabo hahundu ushahidi ukabanjia 175 millions de dollars hambadala wa uraiya wa katmil famille ya bora hai ikiluka jaja sambi bas hamba vidongio hamba banjia 175 millions de dollars hambadala wa uraiya wa 4000 familles
4000 familles hardi hansakaya na abo sedisitia mhono dekre ya mbadala wa urania tena hatavumwa somu yapo havumwa idadi yapo wa 300,000 vala kwezi bahiyar mem harumema pesa ya 2009 au 2011 maana ikililo ya 2011 kabati mabahanu banu wavumula 175 millions de dollars kabati 2009 décret Fukare 2009 wasambi ze décret Fukare hizo zitia 128 millions 620 000 de dollars. Yo 54 milliards 277 millions 640 000. 2010 décret zitia 82 millions 320 000 de dollars. Yo 34 milliards 739 000 4 voilà ani amwone ka vraiment kama ngalio he 2011 décret sita tujua hapo ngawaza sabi na kitu tujua cha 2011 yo itia 2011 bahi wanjia 103 milliards 2011 bahi 2010 34 milliards c'est à combien unaelewa henye wandu wanunga wandu waremya koti hewa komore karimgura kariarumba kwezi 2009 simambiani banu kweza tukufu ka 2009 wanjia 128 millions 620 000 de dollars. Mapsage Komori 54 milliards 277 millions 640 000 en 2010 bah 2009 2010 Wanja 82 millions 320 000 de dollars. Il y a 34 milliards 739 millions 4 000. 2011 246 millions 380 000 de dollars. Et 103 milliards. La Beka, 103 milliards 972 millions 360 000. Yabo que vous trouvez dans le dotonda résidence Zitamba. Il y a 2012. 2012, Wanjia Hindi. Basigno de Crentan, de Crentanuizo. Zitia 320 millions 530 000 de dollars. Wamba comment 135. Après Jabo 135 milliards 972 millions 360. Toujours des livres. Mapsandia. Il me table mon nom. 2013. Wandiano 70 millions 410 000 de dollars. Il y a 29 milliards 713 millions 20 000. Et 2013. 2014. Mapsa ya dollars yanjaralinga 19 millions 700 000 dollars. Yo 8 milliards 313 millions 400 000 francs. Est-ce que moi? Aya 2015. 2015. Wandia 16 millions
660 000 de dollars, 7 milliards 30 millions 520 000. 2016 décret nzima bahi ya 2016 yo yeje na todo halisi décret nzima ya njia kaifanya passport 21 bea pesa njia en dollars 630 000 dollars 630 000 dollars kwezi ya komorira ninga 265 millions 860 000 ha passport 21 je passport zaro harma e decret mayo zika 21 bahiti ya 265 millions 660 000 mapsash komor hala fondo ngondori daze katina toto ashe na zamba kweza tukufu abonge yode nongo i hafilsana basainu azalia nguzu na mronise ngamu mlasoni defi boma opoza mwamba kanya mwandu bet salama nganya mwandu heni mahala na mtsahe dekrenzima ya rangu 2016 haubesha rangu 99 hata leo azalia isinye hauhuza uranya shikomoni ya mlasoni defi hata mpaka ndabo tosa na salamu jihan wama ala rasul illa albalagh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakumullahu khair.